It-tmexxija tal-Air Malta qed tikser il-ftehim kollettiv li kien iffirmat mal-General Workers Union f'dak li għandu x'jaqsam mar-roster tal-ħaddiema tar-rampa. Dan wassal biex il-ħaddiema t-tnejn filgħodu inġabru quddiem il-Parlament f'messaġġ kontra l-bidla fix-shifts tagħhom mingħajr konsultazzjoni li ma bidla waslet għal sigħat ta' xogħol meqjusa bħala inaċċettabbli. Il-ħaddiema madwar 50 imxew lejn Kastilja fejn talbu laqgħa mal-Ministru Konrad Mizzi li sa jumejn biss qabel waqt il-laqgħa ġenerali annwali tal-Air Malta ftaħar bis-suċċessi tal-linja nazzjonali. Ironikament, ir-roster tal-impjegati kienet qed toħroġ fl-istess ħin li fit-tmiem il-ġimgħa li għaddiet, iċ-Chairman Charles Manjon kien qed jiftaħar bis-suċċessi waqt li faħħar lill-Ministru u lill-Prim Ministru jitlob il-commitment tal-impjegati. I again thank the Minister for the attention he continually dedicates and manifests towards Air Malta. And moreover, I would like also to thank the Prime Minister who follows closely how Air Malta is evolving and developing and gives his support. Nevertheless, however the well-intended efforts of the management and the shareholder, we need the commitment of our employees with their cockpit, cabin crew, administration and engineering. They can make or break the company, but as already stated, they have an obligation towards the people of Malta that have supported them during these 45 years. 90%, I think, are committed and work hard and love the company. The majority of the employees do understand this and are committed. I appeal to their union representatives to take into account the well-being of the company whenever they put forward their claims. Il-ħaddiema li protestaw ikkritikaw li tmexxija li qed tagħmel il-profitt billi takkes lilhom tant li saħansitra kellhom jieħdu l-lif minn tagħhom biex jieħdu sehem fil-protesta. Oħrajn ma setgħux jattendu għax il-lif ma ġiex approvat. U makkużaw ukoll il-General Workers Union li tirrappreżenthom li mhix tieħu azzjoni quddiem din is-sitwazzjoni. Żmien il-Union ġejna hawnhekk aħna aqas biss ġiet tirrappreżentana l-Union. Dik il-Union l għandna. Net News jinsab informat li l-ħaddiema qed jikkunsidraw li jibdew jiġbru l-firem biex joħorġu mill-General Workers Union u joħolqu union għalihom. Mix-xahar id-dieħel il-ħaddiema tar-rampa se jkunu fost dawk trasferiti lejn kumpanija ġdida l-Air Malta Aviation Services fuq deċiżjoni tal-Gvern. Mix-xahar id-dieħel il-ħaddiema tar-rampa se jkunu fost dawk trasferiti lejn kumpanija ġdida Meder fuq deċiżjoni tal-Gvern li qed tqajjem diversi tħassib fost il-ħaddiema. Fis-stqarrija, il-Partit Nazzjonalista insista li fi kliem il-ħaddiema stess il-unions tagħhom mhux ikunu informati b'dak li qed iseħħ fl-Air Malta u l-affarijiet qed isiru jafuhom meta jkun tard wisq.